It's gonna break loose like hell in here. When I see a few blue panchos in here. Bear man, not enough girls in here. Too many man, many man. When I ape and block them stairs in here. No sharp shoes, just like hairs in here. It's air in here. It's only £55 for the bottle, but I don't wanna buy one. I'm looking for a girl, but I can't find one. Thought it wasn't I'm doing it again party, but it's more like a God forgive me if I bust my 9-1. Wiley, I told you we should have linked them ministry links. Come we finish these drinks and head out. Can't believe I'm renting a room and a bed out. We need some more girls in here. 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 There's too many man, too many man. 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 We need some more girls in here. 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 There's too many man, too many man. 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 Some sticker pin shorts, no high heels, just hoods, no cleavage, just crepes. About 10 man look like skets. I see bare guys in the queue and ting. The way come like muscle based chip. No boring, no preps. Man, a man's gonna jam behind the decks. I come through like what is it on? Skep's who's my man, what? Ég kom fyrst á þennan stað, ekki leist mér beint á það. Fólk vann hér alla daga, í störfin hér og þar, hér og þar. Ég kynntist fólkinu og ég kunni vel við það. En tíminn hann flaug áfram og ég yfirgaf þennan stað. Ég kom svo aftur, ekkert hafði breyst. Frá því ég var hér síðast, ekkert breyst, ekkert breyst. Er það hafið eða fjöllin sem að laða mig hér að? Eða er það kannski fólkið á þessum stað? Góðan daginn, góðir gestir og verið velkomin á Ólísvöllin á þessum fallega laugardegi. Mótherjar okkar í dag eru Grótta frá Seltjarnarnesi og ætlum við að byrja á því að kynna lið gestanna. Númer 1 er Rafal Stefán Danielsson, númer 2 Arnar Þór Helgason, númer 3 Arnar Númi Gíslason, númer 5 Patrik Orri Pétursson, númer 8 Tómas Jóhannesson, númer 10 Kristófur Orri Pétursson, númer 12 Gabriel Hrannar Eyjólfsson, númer 25 Valtýr Már Mikaelsson, númer 26 Arnar Daniel Aðalsteinsson, númer 28 Aron Bjarki Jósefsson og númer 29 Grímur Ingi Jakobsson. Þjálfari Gróttu er Kristófur Artur Brasil. Þá er komið að liði heimamanna. Númer 12 í markinu, Rafael Proto. Númer 2, Martin Hansen. Númer 3, Elvar Baldvinsson. Númer 4, Fattai. Númer 7, Vladimir Tufekevich. Númer 10, Inetja Dill. Númer 11, Benedikt Warren. Númer 18, Ibrahima Balde. Númer 22, fyrirliðinn okkar, Elmar Atli Garðarsson. Númer 23, Silas Sonjani. Og númer 40, Gustaf Kjálsson. Þjálfari vestra er Davíð Smári Lamute og honum til aðstofar er þeir Daniel Ósa frá Batu og Brenton Muhammad. Dómari er Gunnar Freyr Róbertsson og honum til aðstofar eru Bergur Daði Ágústsson og Nord Nathan Ninir. Eftirliðsmaður er Bergur Þór Steingrímsson. Við minnum á háttsemi, látum vel í okkur heyra, hvetjum okkar menn, höldum þeim á tánum, höldum þeim gangandi, koma svo, áfram vestri! Er það kannski fólk á þessum stað?
Dómari í alvörunni! Dominic, aren't you not allowed to talk to the referee like that? Just quickly, boy, quickly! Apparently the referee was a booking, that's what he told us. Holly! We're allowed one as well, that's one. 1-0. Hey, CeeLo, be aware, the late runner, when he comes in, just watch. Benno, stay, Fatai!
Tommy went out a bit late short. Go to the ball. Go to the ball. Valley, in front. In front, Valley. Go back, up, 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 up. Do not draw!
Come on, man! Boys, we know what it is, yeah? We know what it is. Keep focused. All done. Grótadal gera breytingu á sínu liði, út af leikmaður nr. 29 Grímur Ingi Jakobsson og inn á kemur leikmaður nr. 14 Arnþór Páll Hafsteinsson. Númer 23! Silas Sangani! Kom så! Feikim í þessu! Höldum áfram! Og áfram vestri! Eiríkur, láta í þér!
Early signal! Early signal!
1v1, stand up. Long throw! Long throw! Relax, Patrick, relax. Now come to 10. 10. Feet it back. Now throwing, 2 feet need to be on the floor. Go, Sheila, go! Sheila, go! Hvet fólk til að skella sér í sjoppuna, fá sér samlokur, kók og annað góðgæti. Svo komum við tilbaka með seinna áleikur.
show. But England's gonna blow it away, gonna blow it away. But I know they can play, 'cause I remember peanuts on the shelf. Jules remain still gleaming, 30 years of hurt never stop me dreaming. So many jokes, so many sneers, but all those old souvenirs weighing down through the years. But I still see that tackle by more when Lineker scored, Bobby Bell to the goal, and all the counting peanuts on the shelf. Jules remain still gleaming, 30 years of hurt never stop me dreaming. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Back where I belong, yeah, I never felt so strong, yeah. I'm back feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. Feeling the love so like before, this one is for you, man, put your hands high. Dreams are filled, you're rocking with the best, yeah. I mean, I hear the tears of a clown. I hate that song, I always feel like they're talking to me when it comes on. Another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you. Get the math, I'm gone. What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be up, but it's harder to be shown. What if my twins ask me why I ain't married their mom? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own and says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished grown. Another night that never will prolong. Another day, another dawn. Just tell Keisha and Teresa I'll be better in the morning.
Jæja, nú er seinni hálfleikur senn að hefjast. Áhorfendur, gerið ykkur klár. Höldum áfram að stíga baki á drengjónum. Koma svo, áfram vestri! Hey,
Ibra! No emotion! Get them away! Too far! Too far! Organise! Exactly! Organise! Nacho! Organise! Gróttumenn gera breytingu á sínu liði, út af fyrir leikmann nr. 12, Gabriel Hrannar Eyjólfsson og út af innátími leikmann nr. 9, Axel Sigurðsson. Koma vestra fólk, tökum við okkur, höldum áfram að styðja okkar menn, koma svo, áfram vestri!
Númer 9! Serbneska flómið,
ætla að gera breytingu á sínliði. Út af kemur leikmann nr. 26, Arnar Daniel Aðarsteinsson. Og inn á kemur leikmann nr. 21, Hilmar Andri McShane. Koma svo áfram Vestri! Það voru vestramenn sem ætla að gera breytingu á sínu liði. Út að koma leikmenn nr. 10, Nacho Gil og nr. 11, Benedikt Warren. Og inn á koma leikmenn nr. 80, Mikael Jakobsen og nr. 6 í sínum fyrsta leik fyrir vestra, Tarik Ibrahimčić. Gefum gott klapp. Koma svo, höldum áfram að stríða við okkar menn og áfram Vestri.
Vestramenn ætla að gera breytingar sín í liði. Út að koma leikmenn nummer 7, Vladimir Tubikiewicz og nummer 23, Silla Songani og inn að koma leikmenn nummer 14, Denis Jaldir og nummer 17, Guðmundur Páll Einarsson. Koma svo, áfram Vestri!
Vestramenn ætla að gera breytingu á sínu liði. Hver að fara út af? Númer 3, Elvar Baldvinsson fyrir út af og númer 16, Ívar Breki Helgason. Koma svo, áfram Vestri!
Áhorfendur hafa valið menn leiksins og maður leiksins er Lífseild Vestra. Koma svo!